supply etha ndo ala matesa maembe ando asu etha ni maenda au manda market ku sibitali ukaiwa ninye ni the ana tenda ya ku supply maembe sibitali ninye ni supply ya mababa sibitali ninye ni twa mbemba sibitali ninye ni supply ya mayu sibitali onaguta moemi you know what's initiatives ukasisabala pe gap etha ni masibitali ni etha ma school etha ni kwa ma organizations ukasisia gap yesu ta moemi ukafill gap yesu ukadi ukete tenda ya muthembosu ya kuma supply ya makwasi kwa masibitali ni awone mawia wa makwasi kwa ma school ni kuwa wa makwasi kwa ma hotelini ni kuwa wa makwasi sisi abala pe gap yesu ta moemi itina wako bande kwasi yaku ya OFSP osisi ni gap yeba utonyo feel ni gap yeba utona kususia nikana wese kwethia ende no ndone kala ne kwase yaku ukaumalo kao weketa pick up ni ukaumalo cha soko ni la yeba ukweni ukadi ukabingwa pick up ba itina wete lolo kudhowa makwase mambao wete lolo kudhowa makwase mabibiti makwase mayana na at the end of the day wethia wasi okaingi watu ngomo si pick up yaku yekati aimi no mbaka mubanu chongo nondo kila concern worldwide mailito kwika pamoja serikali wa kaunti ya Masaku kwisela mubyani wa agriculture ni kuonenga omani waundu wailete kuime kwasiye maka kuonya niba wailete kuosa mbeusie kwasiye wailete kuye mata after wa mina ku harvest ekwasi yaku pauyu ni mobeda awe ola mwingi manda market manda niko ene kwasi onewe yena nutrients mbingi muno so ni kwasi kwendeka ani kwasi to no tumika anywhere mauteline kuwa na wewe ni kwasi ona itono bondo eka ni suona chavati itona kusebyo crips no bia ukasisi okuko sebyo wao crips uko sote ndesu kama supply ya makwasi nono ni kwasi itono sebyo crips ndataka meongwele na mwe itialete siungalo mwendo wa saa 6 si akatambanga ende wana siungalo mwendo wa saa 6 wewe ikwata ida ya maovo kwanzia yo kuvi kwisela mitambo nesu ya athiane na ende nako ya mautoma ni makwela wene kulio sisi onguli ya kulio si akukwisela nambani ya 0742 472 64 na wene kulio yoyote kukonie kwasi ya OFSP Orange Fresh Sweet Potato ila yeteto kwaku ni ishirika yete ya kiserikali ya concern worldwide mengwata ndio na serikali wa county ya Masaku ende no kwisila mubyani wa uemi na iwese mashirika ni medhi hao na masponsor ni sponsor to ni serikali wa ni government of Korea Christian kwako serikali wa indi wa Korea nimedha makwatia nete ndo wao kuma sponsor nini na maundu mamu thembani tosu kana ende wese kwithia